Asyik main MM dengan Hyper je. Cuba main room. Main room susah guys. Susah kan main room kan gentle. Bukan tak nak tipu guys. Memang susah main room. Main room antara hero yang paling susah guys. Sebab tu kalau team saya room kan, saya tak pernah komplain bila saya main solo dapat room yang macam mana pun saya tak komplain. Sebab susah kan main room. Dia mengalah. Walaupun dia rasa dia boleh gendong si man, tapi dia mengalah. Dia tebik badan. Lepas tu dia tak dapat kredit bila orang main room ni. Kebanyakannya sampai main room kan, dia lalu tak dapat kredit. Malah antara sebab dia menang. Asyik main MM dengan Hyper je. Cuba main room. Main room susah guys. Susah kan main room kan gentle. Bukan tak nak tipu guys. Memang susah main room. Main room antara hero yang paling susah guys. Sebab tu kalau team saya room kan, saya tak pernah komplain bila saya main solo dapat room yang macam mana pun saya tak komplain. Sebab susah kan main room. Dia mengalah. Walaupun dia rasa dia boleh gendong si man, tapi dia mengalah. Dia tebik badan. Lepas tu dia tak dapat kredit bila orang main room ni. Kebanyakannya sampai main room kan, dia lalu tak dapat kredit. Malah antara sebab dia menang.